Assalamualaikum, katang hula langgong, Islam atau bukon, ganti ko na ini ipatuntong. Tagnaaw jubillah, insimunod bismillah, inipusyal sila halsin corona. Tao na hiluhala, saplak pakatan hula, matawd na inawala, labi na in mga Kastila. Naghinang sinsakit, dain kuno ha US, binisin Chinese, taon niya sacrifice. Panday sin China, dito biustak muna, mulitik sila di na, sa wabsin si maplag na. Panday sin Chinese, matan-matan wais, taon niya sacrifice, supaya di maditik. Kita po ha Facebook, labi na ha mga news, why duwaing about, dain sin corona virus. Sukul alhamdulillah, hindi ha Malaysia, yugdan duhol-duhol da, salakdain nagmula. Kita tausuk umamal magpataud, tumtumun na tuud, Tuhan sangat makusog. Ang hambuk mo alam, biyak bilang-bilang, amura makatabang, amalta sambahayang. Suway kita manumtum, intuhan tanto awon, amal ayaw larakon, iman patatapon. Aon bisa radyungog, bangyat tubukon langog, hangkan sakit timaod, piya lupad hakawog. Harus tapaghalian, in magkaon kaginisan, aon nakawa pangadjian, in sakit dain habinatang. Mahinang tanalami-lami makabawa na sa ini, di da mauno in company atau in matawd money. Makaulong-ulong in pas, bangin corona ini di pa magwakas, matawd na kailo, hindi makatatas. Bangko kita-kitaon in magsusuplay, piag sulat in nga singkatan bay, sa magtagad kita sambil maluhay, sambil pabihayaon di da magsampay. Unuta kita niyo aun tagaran, in sila naraak magsulat ngan, misan na di matong di dahi dihil pakaywanan, hinang piag tindahaway, hinang dagangan, bunal-bunal da inta ubihayaon, hapag kahimanusya way na ulong, piya agad ha politik, corruption, sa di da mauno, intuhan awon.